dobrodošli u novi video. Danas ja i Nešo ćemo napraviti najveći sladoled na svijetu, jel tak, ne? Tako je, evo, mi sjedimo praktički na sladoledu kojega ćemo danas napraviti. Ogromno, čak 2 sladoleda ćemo napraviti ogromna. Da. Jesi ti spreman za to? Ajmo, krećemo. Evo, ovdje imamo naše kornete. Ovi baloni što su sa strane, to će biti što? One kuglice od sladoleda. Kuglice od sladoleda će biti. Idemo sad prvo spojiti, Luciano vam se igra sa balonom. Idemo napraviti prvo kornet. Kornet moramo smotat i zalijeviti ga da bude baš pravi kornet. Evo ga, ljudi moji, napravili smo kornet. Imamo, vidite, ogromne kornet. Sad, što sad moramo napraviti? Sad trebamo napraviti sladoled, jel tako? One kuglice. Luciano, kako ćemo napraviti kuglice? Uzet ćemo balone i od balona... Ja se volim igrati s balonima. I onda ćemo uzeti ovaj krep papir. Kakav je to papir? Uzmeš ga i krepar. Aha, uzmeš ga i krepar. Sa krep papirom ćemo omotati balone i to će nam biti kuglice. Luciano, evo, gotovi su naši sladoledi. Šta ti radiš to? Jedem. Već jedem! Što ti misliš, jel ti to možeš pojesti tolike ogromne sladolede? Da, evo ljudi, vidite, napravili smo znači veliki ogromni sladoled. Luciano će se sigurno prejesti toga i on će ga boliti šta? Trbuh će ga boliti. Jel već boli? Već te boli trbuh. A nije, vidi, što ti misliš? Da li je moguće napraviti veliki sladoled u stvarnosti? Ne. Misliš da nije? Ne. Nije. Ljudi moji, vidite vi ovo. Pa šta je s tobom? Pa kako se zaglavio u sladoledu? Da. Ljudi moji, izgleda da je to što se tiče ovoga videa. Da. Puče. Ajmo drugi. Ajmo drugi. Nećemo sve, jedan ćemo ostaviti. Ajde. Vidite sad. Puče i Idemo ova. i drugi. Ljudi moji, sad smo gotovi. Pušimo balone. Vidite sad ovo, 3, 4. I ostaje još jedan. Ne znam, hoće ovaj puknut, ovaj neki slabašan. Pucno.